سلااڤ تەماشەوان هێژە بولتەنە ساعت 6 ئێوارێ جوارە پێشکەشکن لە دەستپێکەدا گرنگترین سەرنوچە. تەقینەکێ باژارê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê hejand û ziyanên canî û madî ketin. Hêzeka Rûsî bi fermî li bajarê Amûdê bicî bû. Şer û pevçûn li gundewarê Kûbanê navbera grûpên çekdar û Qesedê de berdewam e. Li Brîtanya lûtkeya çar alî birê veçû û mijarên Sûrî hatin gotûbêj kirin. دوباره سلاف له هولێرê دەستەیا سەرۆکاتیê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî Enekesê du hevdîdin li gel Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî encam dan. Piştî bidawîhatina wan civînan Enekesê navberoka wan û helwêsta Serok Mesûd Barzanî ragihand. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand Serok Mesûd Barzanî û Nêçîrvan Barzanî dane xuyanî ku ew ê herdem piştevaniya doza gelê Kurd li Sûriyê bikin. Duh sêşemê desteya serokatiya Enekesê daxuyaniyek derbarê civînên xwe belav kir. Di daxuyaniya desteya serokatiya Enekesê de hatiye, piştî bidawîhatina civînên desteya serokatiya Enekesê lê gel Serok Mesûd Barzanî û Serok Nêçîrvan Barzanî li Hewlêrê koberpirsê ofîsa peywendiyên derveya Enekesê û nûênerê wê di desteya danûstandinan de û cêgirê Serokê Îtilafê di rojên 2-3 meha duwazdan ku di wan civînan de Enekesê nerîna xwe derbarê pêşhateyên dawiyê bi taybet azarên gelê Kurd ji ber operasyona Tirkiya leşkerî û derbeder û binpêkirinên li ser destê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve rastî wan hatine li serê kaniyê û girê spî ji Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî re veguhestin û şirovekirin. Her wiha behsa giringiya destpêkirina kar li ser rawestandina wan binpêkirinan û vegerandina derbederan li ser mal û milkên wan bi aramî û redkirina guhartina demografiya Rojavayê Kurdistanê hat kirin. Her wiha şanda serokatiya Enekesê çalakiyên Enekeseyên siyasî û dîplomatîk diriya Komîta Distûra Sûriyê de peywendiyên lê gel welatên xwedî bandor û tevgera erînî bi bangên yekbûna helwesta Kurdî di vê dema hez diyar de civînên xwe de nemayîş kirin. Li gorî daxuyaniyê ku Serok Mesûd Barzanî û Serok Nêçîrvan Barzanî dane xuyanî ku ew ê herdem piştevaniya doza gelê Kurd lê Sûriyê bikin, piştevaniya wê li hemî hevdîtin û civînên navdewletî û hewlên sivikkirina azarên gelê Kurd bikin. Her wiha tekez kirin ku ew ê piştgiriya têgihiştin û birayetiyê di navbera hemî pêkhateyên deverê de bikin. û dê li pişta her hewlekî yekkirina helwêsta Kurdî bikin. Her wiha Serok Barzanî tekez kir ku ew ê kar li ser dehfandina proseya siyasî ji bo çareseriya yekcarî bo krîza Sûriyê ku girantiya mafê hemî pêkhateyan tê de were parastin. Şanda desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji Siûd Ilmela Serokê Enekesê, Mihemed İsmaîl, Slêman Oso, Nehmed Daûd, Fêsal Yûsif, İbrahîm Birro û Fesla Yûsif pêk dihat. Îro li Rojavayê Kurdistanê teqîneke tund bajarê Serêkaniyê hejand di encamê de ziyanên canî û madî ketin. Ji dernexwecihê derbarê wê teqînê de dana zanîn ku ew teqîn deriya otomobîleka bombirêşkirî de hate encamdan. Di encamê de 2 kes hatin kuştin û 6 din jî birîndar bûn. Bajarê Serêkaniyê piştî operasyona Tirkiye ketiye li jêr kontrola hêzên Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve. Hevdemê li darxistina civîn û sazkirina Komîta Destûrî ya Sûriye û pêşhateyên meydanî û leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Çemê Firatê çavê Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd li Sûriyê li çarenivîseke destûrî û asayî û serrastkirina rewşa ku niha pir aloz û tarî ye. Hevdemê li darxistin û pêvajoya astengiya Komîteya Distûra Sûriyê, pêşhateyên meydanî û leşkerî li Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Firatê çavê Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd li Sûriyê li çarenivîseka distûrî û asayî û serrastkirina rewşa ku niha pir aloz û tarî ye. Piştî nehê cotmehaborî û ketina her du bajarên girê spî û Serêkaniyê û gundewarên wan di destê Tirkî û grûpên çekdar de hatina rejima Esed û gerên hevbeşiyên Rûsî Tirkî û dubare belavbûna hêzên Emerîkî li deverê êdî rewşa Rojavayê Kurdistanê beref tevlîheviyê û nezalaliyekî bêhtir ve hatiye kişandin. û bi tenê bicîkirina mafê Kurdan di Distûra Sûriya pêşarojê de dikare hebûna Kurdan li Sûriyê biparêze. Di vî derbarî de Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di beşdariyeka xwe de di boltena Arkê de got
قوناغا هەری گرنگ divî demî de berhevkirina distûra Sûriye û cîkirina mafê Kurdan e. ji alîkî dî ve jî mesela karê siyasî û diplomasî em îro gihane qonaxekî muhim di pozisyona Sûrî de mesela nivîsandina distûrê, komîta distûrî. Em pêwîstî heye got him aliyê navdewletî piştevaniya me bike ji bo heqê miletê me bike qonaxa xebata 6 sal xebat û qurbaniyên ku miletê me di bo kêşeya hededanî em çawa karibin mafê miletê xwe têxin wê distûra Sûrî de piştevaniya aliyên navdewletî her westa piştevaniyan beşên opozîsyonê ew xelkên demokrat û liberal û yê got hundirê dixwazin Sûriyeke pêşeroj Sûriyeke baş dibînin. Vê va şêwazê heme ev nêrînê hebîro bûçûn ser warê siyasî û diplomasî, ser warê tengaviyê li ser miletê me. Civîna Komîteya Distûriya Piçûkirî ku biryar bû roja 25 meha borî hatiba li darxistin, ji ber merceka rejimê nehat li darxistin. Kûberiya li darxistina gera civîna Komîta Piçûkirî ya Distûriya Sûriyê li Cinêfê şanda rejimê ji cihê civînê derket û got ew yekê ji ber newergirtina bersiva nameya wê derbarî hin babetan beriya gengeşekirina mewad û xalên distûrê tê û opozîsyona Sûriyê jî got ew babet negirêdaye bi karê Komîta Distûrî ve. Ji aliyekî din ve Encûmena Ewlekariya Netewî ya Tirkî bank lê civaka navdewletî kiribû ku piştevaniya Enqereyê ji bo vegera xwebexş û ewlehiya Sûriyan bû cih û warên xwe bikin. Ku hevdemê wê yekê behsa vegerandina penaberên Sûriye bo Rojhilatê Çemê Feratê navçeyên Rojavayê Kurdistanê dike û ew yek jî bi xwe re metirsiya bicîkirina guhertineka demografî derdixe holê. Li ser asta navxwejiya Rojavayê Kurdistanê taniha tevî hemû rodan û pêşxateyan û bangê Yekrêzî û Yekhelwestê hîn Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tu bênkavên praktîkî û ciddî beref Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê neavêtine û berovajiyê wê yekê jî hîn hebûna girtiyên siyasî di zîndanên xwe de red dike. Lûtkeya çar alî derbarê rewşa Sûriyê li London navbera Angela Merkel, rewişkara Almanî û Boris Johnson, Serokwezîrên Brîtanya û Recep Tayyip Erdogan, Serokê Tirkiye û Emmanuel Macron, Serokê Fransayê bi rêve çû. Lûtgeya çar alî ji bo gotobêjkirina rewşa Sûriye û Rojhilatê Çemê Feratê li bajarê London bi dawî hate. Şeraketa stratîjî û aborî û berevaniyê di navbera wan de hatine gotobêjkirin. Lûtgeya çar alî li Londonê navbera Angela Merkel, rewişkara Almanî, Boris Johnson Serokwezîrên Brîtanya û Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye û Emmanuel Macron Serokê Fransa bi rêve çû. Piştî dawî hatina civîna çar alî, ku jimareyek berpirsyarên Tirkiya li ser astên bilind amade bûn, Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiya gote ku civîn erênî bû. Weke hatiye ragihandin civîn pêncî xolekî berdewam kir û têde her çar alî lê ser rawestandina êrîşan li dijî sivîlan li Sûriyê taybetî li bajarê Idlib rêkeftin. Ji aliyê xwe ve hikûmeta Brîtanya daxuyaniyek derbarê lûtkeya çar alî belav kir û têde got ku serokên Brîtanya, Almanya, Fransa û Tirkiya şeraketa stratîjî, aborî û berevaniyê navbera welatên xwe de gotobêj kirin û pêwîst e di çarçoveya NATO de ev şeraket kûrtir be. Herweha hikûmeta Brîtanya daye zanîn ku her çar serok lê ser davînkirina keş û hewayekî aram ji bo vegera penaberan bi azadane bo ser zêdên xwe tekez kirin ku pêwîst e di roberobûna terorê de berdewam bin. Hikûmeta Brîtanya di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku di civîna çar alî de tekezî li ser piştevaniya Komîta Distûrî, giringiya biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 jî hate kirin. Donald Trump, Serokê Amerîka piştî ku li gel Ben Stoltenberg, emîndarê giştî yê Hevpeymaniya NATO civiya, dê lêdwanekê de ragihand ku ew bi zelalî dibêje gelek alî piştevaniya kontrolkirina Amerîka ji bîrên petrolê re dikin û tu serbazekî Amerîkî li ser xaka Sûriyê nemane, ji bilî wan serbazên ku bîrên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê diparêzin. Serokê Amerîka dibêje ku petrola Rojhilatê Çemê Feratê di destê Amerîka de ye û Amerîka azad e di teamûlê de û peywendiya tu aliyekî bi petrolê venîne. Donald Trump Serokê Amerîka piştî ku lê gel Jens Stoltenberg emîndarê giştî yê Hevpeymana NATOyê weke amadekariyê ji bo lûtkeya Hevpeymaniya Atlas li bajarê Londonê civiya di lêdwanekî de ragihand. Rêxistina terorîstî ya Daişê hewl dabû ku bîrên petrolê li Rojhilatê Çemê Feratê kontrol bike.
لێ دەما نەهادە ئەو بیرên بەترۆلê di destê hêzên Amerîka de ne. Herwiha Serokê Amerîka got, ez bi zelalî dibêjim gelek alî piştevaniya kontrolkirina Amerîka ji bîrên betrolê re dikin. û tu serbazekî Amerîkî li ser xaka Sûriyê nemane, ji bilî wan serbazên ku bîrên betrolê li Rojhilatê Çemê Feratê diparêzin. û betrol di dema nihade di destê Amerîka de ye. Amerîka bi azadane teamûlê bi betrolê dike. Serokê Amerîka tekeskiro got ku Amerîka pişt li Kurdan nekiriye. Eger hêzên Amerîka li Sûriyê neba, Kurdan nedikaribe ewlehî û azadane bijîn. û Amerîka di dema nihade jî kar li gel Kurdan dike û neft kontrol kiriye. Berdewam Rûsya rexneyê li Amerîka dike û dibêje pêwîst e ew bîrên betrolê vegerîne bin kontrola rejîma Esed de û berpirsyarên Rûsya gotin ku ew li gel Amerîka di vî derbarî de di gotobêjiyan de ne. Amerîka di nehê cotmeha borî de dest bi vekşana hêzên Amerîkî ji Rojhilatê Çemê Feratê kir. Piştî ku êrişa Tirkiye bo ser her du bajarên girê Spî û Serê Kaniyê kir û şer û pevçûn û derbedarî durist bû, îdareya Amerîka rexne li biryara Trump kirin, carek din Amerîka jimareyek serbazên xwe bi bihaneya parastina bîrên betrolê li Sûriyê bicihiştin. û di dema nihade jî berdewam Amerîka karwanên leşkerî dişîne Rojavayê Kurdistanê. Li gorî lêdwanên berpirsyarên Wezareta Berevaniya Amerîka, jimareya serbazên Amerîkî yên ku li Rojhilatê Çemê Feratê bîrên betrolê diparêzin 500 serbaz e. Hêzeka polîsên leşkerî yên Rûsî li bajarê Amûdê bicîbûn û polîsên Rûsî armanca xwe ji bicîbûnê diya dike. Îro hêzeka polîsên Rûsî li bajarê Amûdê ya Rojavayê Kurdistanê bicîbûn û hêza Rûsî dibêje arman ji bicîbûnê çavdêrîkirina çekdarên rejîma Esed li navçeyên sînorî di navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê de ye. Herwiha arman ji belavbûnê vekşana hêzên Esedê bo kurehiya 30 kîlometrî û parastina gelê Kurd ji êrişên Tirkiyê. Îro sibehê gereka Rûsî li gundewarê Dirbêsiyê ya Rojavayê Kurdistanê birêve çû. Hin ji derên xwecihî ji bajarê Dirbêsiyê ji Arkera ragihandin ku îro sibehê gera hêza Rûsî bi du otomobîlên leşkerî û bi ala Rûsyê li gundewarê Dirbêsiyê birêve çûn. Heman ji deran dana zanîn ku hêzên Rûsî ji bajarê Qamişlo hatin û bêhtir ji 3 demijmêran dirêj kirin. Tobaran li gundewarê bajarê Kobanê ya Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ji derên xwecihî ji gundê Bîrnasrê ku dikefe navbera bajarê Kobanê û Eyn Îsê ji Arkera gotin ku şer û pevçûn navbera Qesedê û rejîma Sûriyê li aliyekî û grûpên çekdar li aliyekî din ve berdewam in. û şer li gundê Bîrnasr, Bîrzinar, Ebûsirrê yên ku dikevne bakurê bajarê Kobanê bi top û mûşekan berdewam e. Heman ji deran dana zanîn ku 6 otomobîlên leşkerî Sûrî ji bargeha Lîwaya Nût û Du ji Eyn Îsê derketin û derbasî gundê Korkê bûn. Herwiha dana zanîn ku duh bi şevê top û mûşek ji navbenda Xirabeşkê hatin avêtin û metirsî li cem welatiyan çêkir. Welatî neçar bûn, gundên xwe bicîbêlin. Emmanuel Macron serokê Fransa di çarçoveyê lûtkeya NATO de ligel Donald Trump serokê Amerîka civiya piştî civînê ragihand ku pêwîst e pênaseya terorê li cem welatên endamên hevpeymaniya NATO hevbeş bin. Serokê Fransa dibêje ku Tirkiye li dijî hevpeymanên Fransa li şerê dijî Daişê rawistiyaye û pênaseya Tirkiye bo terorê cuda ye. Emmanuel Macron serokê Fransa dê çarçoveya lotkeya NATO de li gel Donald Trump serokê Amerîka civiya û piştî civînê ragihand ku pêwîst e pênaseya terorê li cem welatên endamên hevpeymaniya NATO hevbeş be û Tirkiye pênaseya wê ji bo terorê cuda ye ji pênaseya welatên endamên NATO. Herwiha serokê Fransa tekez kir û got ku hîna rêxistina terorîstê ya Daişê bi dawî nehatiye û Tirkiye hindik car pena bo hindik grûpên nêzîkê Daişê dibe. Serokê Fransa dê berdewamiya gotina xwe de got ku hîna jimareyeke mezin ya çekdarên rêxistina terorîstê ya Daişê li Iraq û Sûriyê mane û xwe careke din rêk dixin.
و دونالد ترامپ سروک امریکا تکزی لسر گوتنا ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا کرو گوت کو راستا جماره که مزنا چکدارن داعش هاتنه دست سرکرن لهینا جماره که مزنا چکدارن آزادن جی. ددمه کو رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا تومتان آراستی هفدکن و بتوندی پرسیوا هفددن ده چارچوه لوتکای هفپیمانیا ناتو ده جوینکا چار آلی نافبر رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا و انگیلا مرکل راوشکار آلمانی و بوریس جانسون سروک وزیر بریتانیا هات لدارخستن. گوتو بیشکرنا روشا سوریه بگیشتی و روشحالاتی چه فرات یک جمجارن سرکبو دلوتکای چار آلی ده. دما کو ترکیه ایریش هر دو باجارن سریکانی و گری سپیکر ایمانوئل ماکرون بتوندی ایریشا ترکیه شرمزار کر و هفپیمانیا ناتو بمجیمری پسند کر. و لهمبر ده رجب طیب اردوغان برسف دا و گوت که ایمانوئل ماکرون بخواه مجیمریه و گوتن نوی بسودن. در جامعه بمباران بالافرین آسمانی ترکیه ده لسر گندوار باجار گریسپی هجمارک چکدان رژیم سوریه در نافبر کشتی و برینداران ده کتن. لگور هن جدن خوجه بالاف کرنه که دو روزا سهشنبه سه چکدان رژیم سوریه در انجام بمباران ترکیه و چکدارن بسر و لنافچه عین عیسی یا گندوار باجار گریسپی یا روجاوای کردستان سه چکدارن رژیم هاتن کشتن و هجمارک بریندار بون. لگور همان جدران که لگند حیمر یک گندوار گریسپی جی در انجام توباران ترکیه جه اتومبیلک لشکری یا رژیم سوریه را چکدار که رژیم هات کشتن و سه دنجی بریندار بون. شوان هجان هاشی از برای خوب بدم میوان خواه برز عبدالباسط حمو اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دم باش برز عبدالباسط لطکه چارالی و چاوا کارب خدمتا چارسرکنا کریزا سوریه بکه ایوار باش دم باش و گهدار و تماشاوان هیشا هلبته و جواتا گو ایرو لندن دا برا چار دولت دا هری گرینگا برگو هر چار دولت هری باندورن د کریزا سوری دا و به هر جی نکارن گاوا بابجن هلبت ناکوکی نبرا هر چار دولت هایا لی تایبت و ناکوکی وال همبری برجواندی و هلبت ویل هاف بکن و یک جوان بجارا جی پشتیوی جوی اناتو ایرو کریزا سوری کریزا ناب دولتیه لی اف دولتین الهیز تایبت امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و المانیا و ترکیه او هری پیش روژا سوریا و چاره سر بکن نابرا خدا هلبت اف دولت هری گرنگن خودی باندورن لی لاجی وقت مگوت برجواندی و بری هر تشتیه باشه برز عبدالباسط بحثا ناکوکیان کر خوزن بزار مکا او ناکوکی چند نافبرا چار ولاتین کو لبریتانیا جویانه گلک ناکوکی هری گرنگ هنه هلبت یک جی در باسکرنا ترکی باکور سوریا نبعری بونا و نارازی بونا المانیا و فرانسا بو لهنکی ام بریتانیا خودی رول نلیست لهنکی تماشا دکر یاد دواجی بنفسینا واج بوی تروری و داعش هنکی جدابون هیا هر یکی بآواکی تروری الميزيني تركيا بآواکی دیل تروری الميزيني هذا دواجی ترکیه تهدید اوروپا تکیش بونی پنابرا و دیاد سیاسی در باسپورنا ترکیه و اوکراین ترکیه بوی اس 400 به روسیه رو دربی ناتو دور تبی بریاری ناتو سرفا قبول نکی هناك ناکوکین برا بعد دولت هذا ترکیه بهناکی بکارتینه یعنی نزیک مناقش روسیا نزیک مناقش امریکا جارجرا دوری امریکا هر بده تحسابي قال لك ان شاء الله اوروبا راناكي وهر يكتشتي خد بسري بريك جي اوروبا هناك عاجز بهيبه هر دولتين ما ظن فرنسا والمانيا ناخذ اما تركيا شعب سوريا زيده هر سر برجواندي ولي تركيا وغدارناكي وتنابرا روسيا وامريكا بالانس وبرجواندي خد بسري باشه اگر بحث سیاست امریکا بکن ترامپ دبیجه کو پترول سوریه لرجعات چم فرات دبن دست ویده باشه د پیشروجی د سیاست امریکا د چاوره مشاندن هلبت بری هر تشتی امریکا و ولات دی ارمان جواها نکوی سوریا یکشی برجواندی وای ابورینا پیشرجی یا جغرافیا
هەلبەت ئەمریکا بەری هەر پشتی پەترۆل بەرکراوە و تایبەت ئەو سیاسەتە ترامپە نەبەس لە سووریا کەندا بێدە و مضیق هەرمز و بابلمەندە بدە بەحەمدەرا و تایبەت سین و کوریارە ئەوە ناکۆکیەن ئەبووری هەری گرنگە ئیرۆ سیاست دنیای سیاسەتە تجاری و ئەبووری بهتر سیاسەتە شەڕی چەکداریە لێدگەلواژی ئەو شەریکاتی چەکاژی شتێ خەدفڕۆشن لێ باوەریاندا هەموو بێ هەب ناکەن لێ جار جارات ئیرۆ جوینە ناتۆ هەنێکی زمینێک هات ئاواکردن و ناتۆ وێ شتێ بلندرا لە هەفکێ لێ باوەریامەدەژی هەنێکی هێنا کوکی بەردەوام من و قاغەز و پرۆبلەمە سووری کە بێ ڕێزا سیاسیە و چارە دەدە نابەرە ناکۆکێ ناتۆ و دگەل رووسیا و سینێ و هەنێک وڵاتی دیتەکە باشە رووسیا دەبێژە ئەوش بوو کوردان هاتنە دەڤەرێ ڕاستە مەبەستە رووسیا پاراستنا کوردانە لە ڕۆژاڤایە کوردستانê û deverên Rojhilatê Çemê Firatê ku li şûra Amerîkada hatine bicîkirin? îro yanî akterê herî mezin di krîza Sûrî de Rûsyayê wê helbet bi erêbûna Amerîkaya ew car cara li hev nakin lê dibin masê de li hev dikin û dawî jî yanî Rûsya îro kontrolbûn û pirsa Sûrî çareseriya Sûrî Tirkara çareser dike bi İranîya re damostandinê dike bi Amerîkîya re erê dikin damostanê bi Ewropîya re helbet îro Rûsya destûra Sûriya wê bandora wê herî esasê û nêzîkbûna Rûsya ji welatê Kendavê jî nêzik dibe ji bonî xatirê îadetil amar vegerêne hundirê Sûriya yek ji krîza got barê Rûsya giran bû bo abûriye îro Rûsya li hemû awayê de akterê herî mezin di çareserî û di şer û meydana Sûrî de Yani radestkirina qesedê ji sê herêmên Kurdî ji bo Rûsya di berjewendiya Kurdan de bû? helbet ew bija xalaqadiye yani îro dema got derbaskirina Tirkiye li Efrînê bi erêbûna Rûsya bû heke Rûsya nekir bi erê Tirkiye nikarî barê û diha jî yani ew tifaqat navbera Tirkiye û Rûsyayê de got çêbû 10 kilometr û vekişandina Amerîka helbet yani xwendin û nerîna qesedê xwendineke şaş bû çi herêmî çi navdewletî îro Kurd bûna yani çawa edatek alavek destpêvan dewleta de û taybet jî kes boy Kurda dawî nahîsênê heker berjewendiyê wa û Kurda hinek nêzîkî hev nebin lê mixabin îro warê Kurdistana Sûrî di wextekî gelekî zehmet û guhertineke gelekî demografî de heye û îro planên ve welata jî li nav Bakurê Sûriyayê gelekî nakokiyê wan dijwar û hinekî li hev jî dikin û dawî jî doza gelê Kurdê doza dawî bawer Baş e eger em behsa rewşa navmala Kurdî bikin me dît ku ene kesê bi Serok Mesûd Barzanî re hevdîtin pêkanîn herwiha bi Serok Nêçîrvan Barzanî re ev hevdîtin di vê dema hestiyar de û çawa dinirxîne helbet giring e yani îro ew civîn û ew rûniştinê ene kesê em dariya komîta serokatiya ene kesê çi têkên derve û çi nûneyê Iraqê helbet giring bû ji bonî rewşa nûkenû hatiye danî ka çi tê xwestin bike helbet hevalbendê me piştevanê me birayê me herî pêwîst e ji ber îro pirsa gelê Kurd li Kurdistana Sûriye û Iraqê teqrîben bi hev re dimeşe û bi hev re jî nakokiyên herêmê de di navbera wa welata de pêmeşandin helbet gelekî giring bûn û dîtin û axaftinê me hev beş bû gorî karûbarê herî tê xwestin bo berjewendiya gelê Kurd bêguman dawî jî şêwermend û birayê me dawî herêma Kurdistanê û cenabê Serok Mesûd Barzanî weke serokê netewîya gelê Kurd bo parastina mafêgerê Kurd her çarpanc Yani eger heye destpêşxeriya qesedê bi serpirêştiya Serok Mesûd Barzanî biçe serî û civîneke giştî di rojên bê de were li darxistin والله ew dibîne ser ceddiyet û rastiya qesedê peyedê got sê rêkeftin pêk anîn û jê hat kişandin û hevtin pê nekir helbet tem û tim ene kesê xwestiye û dîsa jî bo berjewendiya gel bo rêziya gelê Kurd tê xwestin lê ser esasekî niştimanî ser esasekî biratîneke hevbeş çi îdarî çi siyasî û çi leşkerî bê ne ji bonî xatirê tifaqeke teknîkî bê silberiyê xwe bide ku ya duwa jî helwesta siyasî vê çawa bê heger hat û yekrêziya gelê Kurd çêbû wêrkû derê bê siyaset û nerîn wêrkû derê bê li ba Şamê bê li ba
معارضة به يانشي وكودري به هلبت ألشي يكش برستين هري به الوسط السياسية به دابو سر أساسا كي راست ودروست يكريزيا قال لي كردش بو مجتمعي ونجبوني ما في وينة توي باشه پرسا داوی درباره کمیته دستوریه پشتی وکشانا شاندا رژیم اوی چاوا کاره به او کمیته دستوری کار خواه بردوام بکه عادة رژیمه نخوازك چارەسەریە سیاسی دەست پێ بێ چاوە جنێڤێ دەست پێکە هەی تەفاوڵی ورۆ بوو نەهاژی دەخوازێک کۆمیتا دەستوری پاش بخێ و وەژدوری ئارمانجێوەی ئەساسی پێ لێ داوی رژیم یعنی ناوێ خودی بریارەیە هاتنە پێدرسۆن چامێ و فشارێ رووسیای هەلبەت داوی لەسەر ماسا رووسیا ئەمریکا وێ پرسا سووری بێدانین لێ ئەو تشتێک گۆن رژیم دەکرێت دخوازێ مەسەلا وەخت دەمێ دەرباس بکێ لێ داوی کریزا چارەسەریە کریزا سووری وێ کریزا دەستپێکە سیاسی وێ دەستوری بێ و هەنێنگیژی رژیم دخوازێ وێ کریزا سیاسی نەهێلێ چارەسەر بێ خەدوور دەخێت لێ داوی رووسیا فشارێ ئەوێ گرنگ بن و نەچارە رژیم وێ دەست بێ دانوسانە کە هەلبەت ئەگا دیبلۆماسیە سیاسیە وعادەتا رژیمە بەشار ئەسەدە گۆ دائیمەن دەمێ دەرباس بکێ و بهێلێ ناوکۆکیێندی تر هەبن داژبۆنی عمرێوی درێژ بێ برێز عەبدولباسط هەموو ئەندامێ پۆلیتبیوریە پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا گەلک سپاس بوو بەشداربوونەتە بەلێ تەماشەبان هێژا ئەز ێ نەهاژی بەرێ خۆ بدەم حەسەکێ لە جەمنوچێگەهانی me دارا عەبدۆ دەم باش دارا دە دەستپێکێدا ئەم دixwazim tu ji me re behsa teqîna li serêkaniyê çê bûye tu ji me re bikî ka ziyan çi ne بله سپاس شيخو شخوا حتى عن هواك إيرو أذ تقينا جو سريكانية شي بوية هني ديار أوتومبيلك لأورتا باجار التغا كورنيش منطقة كورنيش نزيكي نافندكي نافند بري نافندا بارتيا ديبو اللي انا بويه كتيب دستي فان جروبين تشكدار وانجي شخوره كريه وك نافندك لشكري النازي وي تقياي شخوا حتى انها ديار دكس بريندار بونه وهجمارا بريندارا تقين خرط بوات اوتومبيله هجمارا بريندارا يعني بلكي زيدي ششابنجي وهي جو او سفيل كان چەکدارن يعني اوانا تشاو او حتى انا ايجو هاتنا كشتن اوانا چەکدارن يعني جور اخفتنين جمرتين چەکدارن لي بريندار جهان سيفيلن بريندار هنا سيفيلن جبرج اتقينا جوتشي بويم اف نافندك لشكريه جو بسر جروبين چەکداريه تركيا وهي وهي هجمارة كشتيا برتر برج بر برينيوان غدارن يعني افجي طب مدكارين بيجن اشتي حفتيك جو او تقينا قلت الحلف تشيبول او جندي مظني قول سر باجاري سريكانيه وهي يعني بلي دكارين بيجن يعني ويري تقين بردوان بن اجبرك روشا يعني أولهي نديار الفي الباجار سري كانيه باشه دارا ديار بويا كوبيك إنر كيه تو عليكي تبني كريه خصيص تو يخوا يعني تقيني جو هر تقيني قول سري كانيه تشيبون الحلف جي تشيبون الجريس بي تشيبون حتى أنا كسي يعني خوا نكري خو ديفي فان تقينا ل يعني يعني هري نزيك تشي هري نزيك اف جروبين چەکدار يك جارنا يعني ناكوكيد ناف براوان تشي دبن وفان تقينا تشي دكن هر وها يعني فان تقينا جي تشيدكن دخوازن وك ما بس تاوانجي بلكي انه خلكج باجار ايجو هاتبن دفج باجاري خبردن جو هناك نشترجيني انه خل اهلي فان جروبين چەکدار جو مالي خلكي دي اي سري كان يدي جو وان بجي وار بكن بلي لكدري هنا اگر ام بحث روشا شرو بفتونا بكن شرو بفتون لكدري هنا نها يعني الخازم
بيجم شرو هبتون يعني حتى أصلك باش راوستيا تاني ده إيفاري أم بينشن الباجاري التمري وك أوتومبيلك لشكري لجندي ريحانية قد بن دست جروب تشكدار تركيا دي أفجي 4 كيلومتر باكوري باجاري التمري أف أوتومبيلا لشكري وكيد قصد فنيزيكي نقطين قصدي بكي الثاني قصدي يعني برسبا ويدا بتشكندوشكا وسلاحين هاون همبري وي يعني افتني افتقين هابو جدو حيا ايرو شخوا يعني افان جروبين تشكدارجي شخوا برسبا و ندان وكيدن دكارم بيجم لباجاروك زرگانه يعني حتى آستك باش آرامی چه بویش خو امدکارین بیجن دوه و حتى آنها تتقين لچه نبونه و هجمارك باش ولاتيان و گرن باجاروك خو و گندواري زرگانه وقت گنده جديد بله گروپ چکدار پاش ود چین یان پیش ودین تو گند نو دست سر کرنه جه دست قصد استاندنه شر وستياي شيخو حر جروبك الحر يعني هزك لشكري تاني جي خد ماي يعني كسك باش بنشويه وكسك باش نكتي بيش نشويه يعني دكارم بيجم يعني بندي فان تشرك كفتني النهبه نافبرا تركيا وروسيا يا نافبرا تركيا وقصدي به و يعني فكشان تشيبه اما واري لشكري دي فكشان تشي نبويم جبلي جو هنكي خوج عين عيسى بيتكي جدغندان خو فكشان دنه اف جروبين تشكدار اما يعني ام بيجن جندواري سريكا جندواري ايه تلتمري يعني جندواري الزرقاني يعني تشتكي انه تيدا تشي نبويه باش دارا بزرت هناك جمارة بحثة باجار عمودي بكي وكو آگاهين لبردستما كو هزن روسي درباسي عمودي بون بله يعني درباس بونا وان چاوایی درباس بونا وان وک اوتومبیل وان يعني جاري درباسي باجار دبن وكيدن وك النافندك خو الجندي ديكي تشيكرنا السرباجاري عمودي في يعني دكارين بيجم وك يعني وك يعني وچاوا اداره عمودي به اداره عمودي و سرپرشتیار روسیه به حتی آنها سرپرشتیار روسیه و اداره يعني بجن آري وبريا خسر وقت بري تاني وقصدي جي دركب يعني بس أصايش هل عمودي ماي يعني دركتي دارا تاني يعني وك إدارة أصايش بن ترافيك بن أو تاني هندري عمود الماني ووقت دبستان وريفبري ويعني تشتين خدمي دزجهن خدمي وكخانة تشتك تدا نهاتية جهارتن وكيدن يعني دكارن بيجم يعني حتى ريجيم جي يعني وك هزن ريجيمي تاني نقطين وان السر سينور مايب دورتات تركيا دا وروجافاي كردستاني وكي يعني عمود جي باجاركي بسر سينور في تاني يعني ريجيم دورتا سوريا دا ورتا وي سينور تركيا وروجافاي كردستاني دي اما درباسي باجار نبونه داوی پرسیار از خوزم تهنه کیش با جمره بحثا روشا مروفی بکی روشا دربداران چاویه وکو امزان کو آلیکاری درباسی روژاوای کردستان دبن او آلیکاری چاوا تینا دابش کرن بله شخوا بري بحثا دربدارا كر متخست اشتر بيجم يعني ايرو هجمارك باش دربداري ايجو زرقاني وج گندواري زرقاني جيش خوا وگريان طايبت يعني گند افانا اف گنديانا كردن وك گند شوري گند دكوكي امدبس جديد افانا قش گند افانا قش كردن بسر زرقاني او تاغك او بيجن باجاروكا كي بتشوكي
ناحیه يعني اوانا كردن شخوا وگریان گنده خوا هجمارك باش جوان وگریان شخوا زرگان جي هجمارك باش ويداوي وگریان گنده خوا وك طبعا ام قاربيجن بقشتي هنا قش فنقريان بس بشتي يعني قرا روسي الفان دبرا يعني بهتر روشك ولو او لهيك تشيكر حتى جو وگریان یادن دکاریم بیجم وک ایرو يعني دوريك هفبش هبو يا الروسي دو اوتومبيلين لشكري روسي بون يعني بهفبشيا اصايشي عموده اصايشاجي شخوا حتى جهات دربيسيه والجندواري دربيسيه روش آوا و باشورجي شخوا جريان ويس بساعتك يعني افاياجي افرنجي ولو فيجر هاني بيچكي آرامیه چیکی گو در بدر وگرن باجار و گنده خوا نسبتی وضع در بدر ایگو حسکی بجيبوني راستي تشتكينو هدجيانا واند تنيي يعني او آليكاريا زيادة جوار رناي وبراستي بحوجتي آليكاريين تشتاقو او جمرد بيجن تشتاقو يعني بيدفين زفستاني وسرميت وك صوبة وك يعني افتشتانا هنا براستي نجيهانوان بس وقت صوبة تشتي تايبت بزبستاني تاني هاتين بلافكرين لسر كامبا وشوكاني لباجاروكي توينا دكذا يعني بهترين آليكاري دخازن بدن كامبيش بو خلق جوان دبستانا الكامبي بجي ببن نوچه که هاي ماجي حسكي دار عبدو جالاكس باج بو زانياري انت رخصنا يونيسيف بحثا كونكوجيا كود در حق زاروكن عفريني لترفعت هاتيا كرنكر رخصنا يونيسيف يا طيبت بزاروكان لسر بلا خويا فرمي راغان كواو دلگران لسر وي كونكوجيا در حق زاروكن عفريني لباجار ترفعت هاتيا جامدان رخصنا ناووري سربار كركو دمها بوري ده 34 زاروك لباكور سوريا جانا خوشدستانو شهيد بونه پشتی توبارانا جالی گروپین چکدار ین سر به ترکیه و لسر باجار ترفعت 9 زاروک لگل دو ولاتین به تمن جیانا خوشدستان و شهید بون. هاتنا پناهخوازن روجاوای کورسان بو هریما کورسان بردوام کدوه جی 104 پناهخوازن سوریه در باسی هریما کورسان بون. لگور نوانده هفبش یا کریزان یا هریما کورسان کد هیاما 24 دمجمرین بوری ده 36 پنابرین روجاوای کورسان گشتن هریما کورسان کبویه که هجمارا پنابرین روجاوای کورسان پشتی دست پیکرنا اپراسیون ترکیه ده نه ماه بوری تا وکا دوه گشتی 17818 پنابری. لبلجیکا پنابره که روجاوای کورسان بن آف بو جیانا خوش دستا هنچالک وان خوجهی دو ایوار بلاف کرن که جوان بناوه عصام عبدالجلیل سید ابراهیم مستو جگند عبره یه دور آلیان لروجاوای کورسان لولات بلجیکا لگل دو هاوارین خواه ده بویارکا بن آف بونه ده جیانا خوش دستا لگور همان جدران بریار ترمیوی برف زیدوی وره و گواستن داکو لگند خواه بخاک وره سپارتن. نرخ لیره سوری برابر دلار امریکی گشتیه نزمترین آسین خواه ده دیروکا سوری ده لیرو هندک گوهارتن کتنه ده نرخ کرین و فروشتنه و لیره سوری داکتن خواه راوستان. لگور جدرین آبوری لقامشلو که ایرو لبازار باجر نرخ $1 امریکی کرین گشتیه 800 لیره سوری و فروتن جی به 815 لیره یانه.
هروان نرخ یورو جی لبرانبر لیره سوری جبو کرینه گشتی 840 لیره سوری و 805 لیره جبو فروشتنیه. د چند روزن بوری ده نرخ لیره سوری لبرانبر دلار امریکی گشته بو 920 لیره سوری و اف نرخ د دیرکا سوری ده نزمترین نرخ کو گهاندیه. ایرو 41 سال سر کوچبارکرنا روناکبیر کرد دکتر میر کامیران بدرخان و درباز دبن. دکتر میر کامیران امین علی بدرخان لستانبول د 21 ماه تباغا سال 1895 د اجدای کویه خوندنا خویا یکم لی تمام کرد داکو جبو هجمارک باجاران دناوا امپراتوریتا عثمانی ده دوی دمه ده وره سرگون کرن پشتی راگاندنا بریارا ویلسون تبلی کومالایا بلندبون یا کردی بو گلک گوتار دکووارین جین سربستی ده بلاف کرن پشتی کو داتایا لشکری مصطفی کمال اتاتورک بریارا سیدار در حقیوی هات درخستن لورا لگل برای خواه میر جلادت رفیا بری خواه دانا المانیای لور مافناسی خواند و گریا کاری خباتا نتوی آزاد پشتیش کستنا شورشا آکره جاردی و گریا لایبزیخ ولور نامه دکتورا پیشکش کرد و گریا لبنانه دا کل لبنانه کاری مافناسی بکه و باشداریه د چالاکین روشنبیری کردی لگر میر جرادت بکه. سال 1943 هر دو روزنامه روزانو یا هفتانو ستریک یا ماهانه درخستن. د سال 1947 ده بری خود دا فرانسای لپاریس نشته جیبو. د زانکویا پاریس ده بشه زمان روزلات ده ماموستایی کر. وقت پسپور زمان کردی و زاراوین وی کار کر. لپاریس جی میر کامیران ناوندا خوندن و لیکونیلین کردی آوا کر و بو برپرسیوی. سال 1948 بری خود دا امریکایی و بلگیک درباره دوزا کردی و مافی کردان پیشکشی امیندار گشتی یعنی توین یک گرتی کر دا خوازا مافی کردی کر. سال 1954 جکچکا بولونی بناوی ناتالیا دوسوفیتسکی زوجی لتوزارو کنوی چه نبون. سال 1961 دکتر میر کامیران بدرخان پیوندین به هز لگل نمر ملا مصطفی بارزانی آوا کرن و بونو نره شورشا کردید اوروپای تاکو کوچا داوی کر. سال 1907 لگل هفجینا خواه بری خدا هرما کردستانه و دمک دریج لیما و سردانه باندورکه برچاو لبدرخان کر کو دریا پینوسا خوده ایشو آزار و ستمکاریا دهاتا سر کردان تیده بلاف کر باندورکه مزن دنویسین خوده انجام ده. سال 1975 ده هفجیناوی کوچا داوی کر پشتره به 15 روزان شورشا کردی راستیش کستنی هات. انجام ده میر کامیران نخوش کد و پر خمگین بو و باندور آوان صدما زورا تندرستیاوی بر. دکتر میر کامیران بدرخان چاره جریا پاشین ده سال 1978 لپاریسا پایتخت فرانسای کوچا داوی کر. میر کامیران جبلی زمان خوی کردی دایک شارزای زمان ترکی، فارسی، فرانسی، آلمانی و عربی بو. هجمارا پرتوک نوی ین چاپ کری گهشته 26 پرتوکان سرباری گوتاران. علی عمر بله تماشاوان هجا به وی آی هم گشتن داویا بلتان اخواه دوباره سرنوچه می بیرون بین. تقینک باجار سریکانی روجاوه کورستان هجاند و زیان جانی و مادی کتن. هزک روسی به فرمیل باجار عمودی بجیبو. شروع پفچون لگندوار کوبانه ناوورا گروپ چکدار و قصده ده بردوامه. لبریتانیا لوتکه چار آلی بره وچو و مجار سوری هاتن گوتو بیش کرن. هر شاد و بختار بن.